Tapi imang jipa aja tamaka na mati. Terlambat bawa tama imang yang masigi si soro-soro mana tawe. Masa mana maseme degagi pa ini Moreka yandi moreka masa mana lo kumirin na masigi mamicu. Iris sama to makada spekulasi tu. Watan na ko degagi imang. Makanya perbaiki kesejahteraannya. Ya kalau mah berasanji pompa-pompa kian pelona. Aja nanti masilir yang itu dibicu tu. Ya mana aja biasa masilir bicu ya. Memang. Pada sedih ku baca ika. Siapa tu rupu sallallahu ala Muhammad. Mak bici besar. Bapana kagak dibicu. Bapana weh. Yang kali ngapa aja sakitnya tuh di sini ya. Ya bali mula aku ya sawa sino. Itu ya sa sino ko. Apura kali su kampung mati nih. Na cerita nga kadaway na ang kamananang ka nuli ka tema baca ko capak na kampung kajijimaga diwa. Kaderotu kumilo mak baca maka dewa mu benena. Bapana oli bawa ni jela Saida nagandek ko itu ya salah Saida ko tanah ini kung kaya salah Saida tanah ini la Saida ero pangoje maka de benena mana bapana oli bawa ni la Saida nagandek ko charteri na telepon Saida tenro ko monrombo na sangka ko kandangi wa malurat mata jalurak kada Dega mo melo gande nga lo capa na kampung iwa baca-baca charter ko 10,000 akala Saida coco ni wa manres satoni si bawah jadi to akala na Saida napikiri kito 3 rona napikiri kito coco ni wa si ganda ni ro wasino si bawah la Saida latu ko capa na kampungnya ang kalepa-lepa makwa ato rapasidak kasi aga di sana 5,000 rupiah mana wanawan di wasino kada mati tagoro kaya tagoro kaya 10 aja sa bucar tira adalah Saida na 5,000 aja pasti dah kaleng dahil nagagapada tagoro lupa kaya ang katomi akalan na ruasino apa naman na tumatawa din na kanasarang apisong balsam na mon rito man ito makada balsam yapo tumatero la kada apisong din na kanasarang apisong napole akalang napudangi rapuna na bola kada na din na chocho ibaca kowe kamasa makoy pa din na kanino tumatemo bulo kang imatu aga palegorang iwa kada ala kowe cake ko bempay na mutiwi masupar ikacay tamana pun na bola nalana pisona na sabi matana mapase onro pase na masue matana pas masue matanang ke punana bola magi wasino na terye wasino magi mo terri wasino na sawembo tanaya terri mitimita terri tapi tanaya terri ni ka pala terri wa ka wariala mo misinya wana na magi misilada nyawana mutaro na magay wa na misi nyawana misilada nyawana mitay pasidak kamu na dahil na gana na bagay bahaging kanihewe matanahe kayo matanahe dahil kaya to kaya tawa pa ako tumati rampit apa masila jeta maka mana sile masija buja chala o tatsale si lolona tasile na buja chala mi cawa-cawa ni ruasino maite mi cawa-cawa kada aja musalapahan mo tanaya mi cawa to mate mo mi cawa marium mi te pasidak kamu benelalo kan na dua macam laku ren ule lupa butaro jadi apa pesan yang ingin saya sampaikan di masalah ini? Idi membiasa yoli mak baca aja lalu tak lupai episode.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DPRD Kabupaten Pinrang beserta seluruh anggota yang sempat hadir. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Camat Matirobulu beserta Ibu. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kapolsek Matirobulu. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak dan Rabin, ya, Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, orang tua saya, para imam, para pegawai syara yang sempat hadir, ibu-ibu yang sempat hadir, seluruh anggota majelis taklim yang saya hormati, saya muliakan, dan adinda, para ustadz, ustazah yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapajai rirampe tandra raja akuasangan naiko ritu pung Allah Ta'ala nasaba elo ulaine pung Allah Ta'ala nato pada angka 10 rilalanna iye onrongi elo ulaine pung Allah Ta'ala nato pada angka hadire rilalanna iye onrongi si kira-kira akata
pada angka kikor itu pakabarui peringarata lauri alena tumatuatta almarhum memuarei pada angka ngatamaneng rilalanna ye watwiwi sininna decek kajajiang ilalanna ye onrong iwe tanna podo manaha napatatap pamanangi kuritu apalanna lauri alena tumatuatta almarhum. Nasabak kumaate tahu itu Bapak Ibu sekalian, narik ko angka tahu nataro kanja nadena nakilo doangeng uramanes sanide na ilo doangeng nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakia de na paja si mata yilo doangan nabita magi na yilo doangan na tau salama magi na yilo doangan na tau manas salisa suruga, bahkan tidak ada satupun manusia yang bisa menginjakkan kaki dalam surga kecuali alena nabita mapamula magi na yilo doangan. Kenapa Rasulullah didoakan manasaki jami riak dan pengat dosana mapuran lalui si bawa manguloi na dan pengeng pungala ta'ala, tapi toh senantiasa kita doakan yaro mencaji pelajar risiseta makadai si kanjak nasi dia tahu mesti lo doangan termasuk alena tumatuatta almarhum. Pak ye yakin nggak ye tumatot almarhum ye tahu kanja ye. Apa ukuran saya tahu kanja? Oh, maka mana ki hadire? Gana tahu hadire. Ya. Berarti alena tumatot almarhum watun natuwo mesti kepasingaran na torangi padan na rupa tahu. Ya komelo ki nasenga padata rupa tau ko pole matematika mesti ang kasingarang itarangi padata rupa tau. Ya ko ang kasingarang itarangi padata rupa tau na pole matematika mesti mananamana tau ko pole matematika. Mananamana tau ya ko tau kanja mate. Ya. Tita ni kong katau kanja mate niga yerro tau mate kada yerro tau malaboy makada mana tu we kasi mate tu laboy asal makada ni kasi pak duangan na iya tu niga tau yerro mate kada yerro tau sabarai we kasi mate tu sabarae niga tau mate kada yerro magalai mak berejama we kasi mate pak berejama kuras si tulisan na masigie mananat tawi ko pole matematina ya punarek kumaja isipae au niga to yeromate kadero to pak balenge na kada capun itu dena tugato na balay niga to yeromate kadero magala mangisa perbatasan niga to rumate kadero magala mapaliti pala kumapala si mana kamana pala pak jokana niga to rumate kadero magala si sala kadanala deceng niga to rumate kadero magala magosip Kedaw, aman itu kampungnya Pak mati nih. Kagak bagus sih kue. Hah? Digaga. Kandala aku digaga. Kagak bagus sih kue. Mega. Kayak kita neh. Neki mitai. Koto bangsa nana ye mati dega kato mananang
tapi kumakanja isi pae angka pasengaran na toranyi padan na rupa tau manan na mana tawe kupole mati-mati na tu bangsa nanay. Daya kumanan na ni masti angka keadaan na makadawe kasi biasa to ni miti way matan na. Naya ko amate nga ki na melo ki tari de na marigaga tu pasandria tari pa ang katotu tau tuli macang itawe tari ang kalakay mate tari benena sahaja mu tari ya maca ko tu makada aja mu tari tadi alakay mu mate coba saya lakay mu mate ang kaanana tari mate ambona mate indona pasangi tari aja maciangi tari. Ya, pasti saya lihat itu lagi macangi yang dilarang itu di dalam agama, yakni menangisnya sambil meraung-raung. Itu yang dilarang. Oh puang, mati ni to mawataku puang. Ah, iya dah bahasa nana iya dia nawat dingin. Oh puang dia nagagap pandre ka puang. Sabara ko na mati ni ambo mu dena tugaga pandre ko makadana na micabe ini tu mati kalaparan emak. Yang begini-begini tidak boleh hadirin. Ya, tapi kalau sekedar menangis karena mengingat kebaikannya orang, degaga masalah. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima to? Ya. Waktu namelo mati Abu Talib. Nengerangi Nabi tero Abu Talib jasa-jasana melo imate malah salat dari Abu Talib. Lawi Nabi tamita ing katuiki Abu Sufyan, Abu Sufyan amurena Nabi ta masa pusisang Abu Talib. Dimakan Nabi ta pa mabela-bela mi pangka murena mi cawe koro mi tomatoy Nabi ta kada mure baca sahada goro-goro mi makoro. Amure baca sahada amure nang katoni Abu Sufyan maka da opan na mu baca na catak ko sejarah na cecu kolon tara maka da topak bitorat to hayya Abu Talib ni dena nu leparangi pa mi cawelada ni mate tas masisa Nabi tamure baca sisa la ilaha illallah ku jami kota masuruga nausaha na Pak Guru murena yang parang ina vita puli ripong Allah Ta'ala akadai pong Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha majapus itongan-tongan na iko Muhammad demo lemparengi apa tiro apa tunjuk hidayah. Meskipun itu adalah orang yang engkau cintai, namo amuremu, namo sapi semua, namo keluargamu. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk. Ale nami pun Allah Ta'ala perengi petunjuk apa tiru apa masih hidayah. Ri tauna puelo engkau tidak mampu Muhammad. Kau ni royakin Nabi tama kedawe tanya tonga pelaya pun na hidayah. Tanya tonga pelaya pun apa masih saya hanya sekedar berdakwah saja. Sekedar menyampaikan saja tapi punai elo letu engi hidayah nasi dia tahu elo na pun Allah Ta'ala. Ya naruh patari Nabi taro magai egana jasa-jasa na Abu Talib na iya kiamate ide na mate na TV agama na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mate na Abu Talib milodoangi Nabi ta. Aga na pa Abu Talib, aga na po Nabi ta. Rahimakallahu wa ghafara laka
tan napodo na masiko pungalatala more, tan napodo na dampong pungalatala sinin na dosa mo more. Purana na po yang para sinabita mo liri pungalatala. Maka nalid nabiyyi walladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil kurba. Degagalala Muhammad sininna nabiku de to gagalalan na punay to matapae ay yastaghfiru lil musyrikin milaw adam pengangi to pak duang ngingi kuritu pungalatala. Degagalala Muhammad, degagalala mo mulai mo lodang amuremu. Jadi maka ni mesti narakon ran na muremo. Kumaku itu pale puako de na jaji de nonro ilalan na naraka amureku. Wilawi kuridi puang teweringi pacalang iyanah kami na meringangi. Kita baca di dalam hadis, siksaan yang paling ringan di dalam neraka itu iwireki sandala poleri apie palana menre na parede otai. Yaitu kami na meringan. Jadi aja gaga puna cita-cita melo tama neraka. Biasa rong kawing-kalingan namur kada taro ni ko neraka salah kumuki ko tanah pa lancar signal le. Jebab pada kulino. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi angka pasingaran na terangi pada narupa tau Abu Talib, makanya menangis Rasulullah, dan itu menjadi alasan makanya boleh menangis. Yang tidak boleh itu sambil meraung-raung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alena tomatotta almarhum. Sininna yamananna tau bunga matewe tu ku bunga mutamai ilalanna ku burukna pasti maselang mana. Magi na maselang karena itu adalah alam yang baru untuknya. Yana tu sabab pangaluta Abdullah bin Umar. Ya ro pangaluta Abdullah bin Umar ipana nabita. Angka bainin Nabi teriasa Siti Hafsah, angka anak buranina Yasang Abdullah, Airo Abdullah anak na panguluta Umar bin Khattab. Jadi itu Nabi tama sahaba Umar bin Khattab, sahabat na Nabi ta sekaligus na pamatuatui. Pada panguluta Abu Bakar As-Siddiq, anak na panguluta Abu Bakar As-Siddiq Yasa Siti Aisyah na pubaini nabita, maka sekaligus jadi sahabatnya Rasulullah, sekaligus menjadi mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aga na po panguluta Abdullah bin Umar. Maka day panguluta Abdullah bin Umar baja sangadi ko pole matemateku. Mungkin ini bagus kita perakte ini. Kalau ada orang yang meninggal perakte kie. Baja sangadi pole matemateku ko pada lisumanan ni sininna pangantarae. Kalian keluargaku aja gagal lisu cinampa. Ko pada lisumanan ni tawe mangantara pole riki buruku pasian ni lisu tapi iko keluargaku onro ko si bawanga cinampa koro. Manang kay si bawaki cinampa karena pada saat itu Mungkar Nakir masuk ke dalam kubur saya dan bertanya 6 hal. Jadi aja lalu tamati ku dita pala iyan nangi pakutanana Mungkar Nakir. Pagkasinya pala na ubocorkan niya he pakutanana Mungkar Nakir. Tapala miman inapakimate upana na di tapala inatamati na panrasa-rasa ki. Apala isoal na apala tuwi jawaban na. Malam ini saya bocorkan soalnya, saya bocorkan jawabannya. Mungkar Nakir, angkai tama ilalanna kuburuku makutana anna pasalang. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Andang. Ibu,
Apa lah ni? Hah? Depa? Itu kan jadi nama tinro ibu ibu. Tinro ki? Tak apa lah ni ka? Depa? Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma imamuka? Ma dinuka? Ma kiblatuka? Ma ikhwanuka? Anang. Apalah ni ha? Depa? Jadi ulangi sih. Masih kaya menipigo na tu kiele. Kalau apa kaya lisulo polman. Anna pakutanana anna to jawabanna. Kona tanaiki makadaman rabbuka jawabanna Allahu Rabbi. Man nabiyuka jawabanna Muhammadun Nabi. Ma imamuka niga imammu. Ya kau tahu de nang kanita masigi. Nulay imata manina tapu ko na imayano bije wasa biasa kapang. Mora na kapato. Magi na kapangi. Angka kanang kanalo toto komandri na po imam. Ya mana na tama masigi mate maniniti bilo masigi sampajangi onrula de na marui pertama masigi yolo na po iman onroi. Maranula ada kasi. Jadi mo yolo na po iman onroi. Madinuka al-islamu dini. Ma kiblatuka al-ka'batu kiblati. Yang terakhir ma ikhwanuka diga sila surammu. Ya kumege ki masila sura na tapumanan ni. Ya nusanero na pertama ya na kedua padahal bukan itu jawabannya. Ma ikhwanuka al muslimuna wal muslimati ikhwani. Tapi kau makasih sampai jata Bapak Ibu sekalian. Tenan ni. Angka mungkar nakir tama maka dia sampai jata atin rono iya pamewe si Bali Man rabbuka mate sampai jata maka da Allahu Rabbi pungalatala puana mami say maka da pungalatala puana kada nabaci dalas sempajang asyhadu an la ilaha illallah. Man nabiyuka maka da sampajata Muhammadun Nabi Nabi Muhammad Nabi na mami sangi nabaci dalas sempajang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma imamuka aga akacuiremu mati sampajata maka da Al-Qur'anu imani. Aku rangi mencaji patokaku. Magi misangi maka da kurangi mencaji patokamu kubaci lalas sempajang. Dek na sesempajan na narekodek na baca Quran minimal Fatihah. Ya. Jadi itu lalas sempaja Pak 5 mi baca wajib. Ya. Ibu-ibu ya, 5 mi baca wajib. Nomor di takbiratul ihram. Nomor 2 al-Fatihah. Nomor 3 syahada. Nomor 4 salawat. Nomor 5 Assalamualaikum. Jadi doa iftitah sunnah iya tu. Dewa apalai doa iftitah Ustaz? Taruh ni ko dek tapalai tapi aja negara-negara dek tapalai doa iftitah na dek tas sempajang. Masiri-siri ki Ustaz mak baca te kanata doa iftitah yang kiri temak baca tu idi bawa dek om gampang mo gitu. Pak kimu bani timut tanda selesai. Selesai. Ya, doa iftitah mi de al-Fatihah mi de nawadi de nak baca mondrina al-Fatihah sunnah hukumna ya tu sunnah jadi tu koramalangi na melo ki malasila si matarawe kabibani matarawe ka dalam matarawe al-Fatihah na baca merokok asa apa rawita kormalangi ro kami na marua masigi itu ya ro imam bala imam tarawena au na sapa palintuni rosi kada kegeje ko palintuni rosi man agak ko sidra Pak rapang sekitar 6-7 tahun yang lalu saya pernah diundang ceram ke sana Ramadan.
tentu kak koro anak muda mana mijai majen nih kabir anak muda anak muda mati mana nih gato matuai kuna di kalem siye nasa de ustaz ang kamana mo ka may pala na din lo matarawe ko nasa ustaz ucerita nga kia kadaya naman sige kami natop o kusidrap manangka ay top lah daya masige aga top na nasang ada kejadian di sini tidak terjadi di tempat lain maka ada kaaga kelebihan na saya nama si Gustase sirakang ipigau duan raka jajina maka ada kaaga nasa sirakang ipigau duan raka jajina o pusing pikir iki pak kada pak guru kak saya 12 tahun di pesantren Asadia Sengkang dari dari Sanawiyah sampai S2 di situ dena kawa gurui ko guru tamakada asira karri pigau duan raka jajina jadi pak guru kak nasama ko ustase yaro imatarewe ta ay liwalasina ustaz bayangkan di bawang ko masamaki roko suju loyawa mendre di alena de pato sampa matu di mendre ang kasiyawa liwalasin ustaz jadi maga nih daripada pan rasa-rasa lewe lalungi amo maga latutope nga koreawa jadi nasang ita jabawa mani koreawa ilaha illallah muhammadur rasulullah sirakana pigau duan raka jajina nasa duan rupa ta ustaz ko de galo matarawe kada ka ni ga mana nasa tomatoa si bawa tomatampu mana kade gaga nasa ko tomatoa ustaz ya kon ka tomatolo matarawe kumisi ni tomatoa melo budo diri melo capunya wana nomor 2 tomatampu ya ko malo pomeni tampu na no matarawe ko ya na tuto matampu melo mi mana tangelona iya ko malole tampu na lo matarawe ko yan ito matampu melo alawang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi komelo ki malasilasi matarawe pakasingi wi ya pakasingi gerakan na karena itu adalah rukun persoalan baca-baca yang bawa limehi wajib baca-baca ribon rinna Fatihah apa sunnah hukumna meloki malasilasi matarawe al-Fatihah na bawa kibasa na toroko al-Fatihah na kibasa na toroko yang lain bisa ditinggalkan tapi takala ki melo masampaja magi na de na pikanja ki memang atau hubungkan dengan waktu misalnya itu kusubuh kami nama lebih wasyamsi wa duhaha rakaat pertama rakaat kedua wa duha mengeribi al-kafirun rakaat pertama rakaat kedua kul wallahu ko makasingnya pala na al-kafirun kok bakasingnya balana kafirun apa angka kalakai ayaro laki-laki baru toba to laki baru toba baru hijriyah na pudangi bene kada makna matu kutame ramalang melona toba cauna mama kujangan jadi alhasil hadirin tamatongan niro 1 Ramadan pada Ramadan nilo majen ne anak-anak pak 2 anak-anak sidi kala sepas de sidi kala sides de majen ne pada purni majen ne nakaman ni anak kelas sepas de Allahu akbar syadu la ilaha illallah syadu anna muhammadar rasulullah tu capana pasipunan ngisi ala de panang kana sempaja la polakai apalagi banca jimang tarila da bene na kadawe pua nala de cimewere hidayah kasi ambo anakku jadi pura yero purna kama anak lena tiolo anak burani na dua anak na burani bede na nemon ri takaber ni Allahu akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tari bene namun ni kadaboy bapak na kanjak pesuaramu tanamu kalasiang ngalemu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yorana ne mon risi kebi-kebi kada. Hei. Makan jasa dan bapak. Anak-anak. Makan jasa dan bapak dia. Dia nawat di mana nanti kau masuk aja. Maka dari sini, tahu mana nama biji-biji. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya anak narimon ridua terhipnotis dengan suaranya bapaknya, maka kami lah tambahi menihah. Amin Bapak. Napa na ning kalinga bapak na? Lah. Urana kami makorop kuni monro kalabihan na katubiasa may kalinga ceramah Nengaragi pasan na guru tama kada kami ng afdal maghrib itu rakaat pertama al-kafirun. Oh nala na din ang kanadarasa ay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Harusnya kan lakum. Oh maputara. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Maputara mo bi. Depan runtuh pabungana. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya rabene mon risalapahan ni. Tuba-tugan ni bapak na magi na ulang-ulangi asalan na ulangi siya ka tuba-tugan ni bapak na dena pahay maka datau pusa yolo pusay dena runti pabungan na salapahan niya asalan na ulangi na say tuba-tugan ni wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma a'bud. Iya mana nama ingat bene nama kada pusay tawi yolo ang kamani 5 menit kumabir maputara-putara. Alay pusay bapak na yolo de naruntoy sambungan na. Oh gore monri. Lakom. Oy lakom. Oh napa narunto semua. Lakum dinukum waladdallin. Salah sambus sih. Maka ada si anak amin Bapak. Purana maka mingana na pede pusa nih. Sampai yang agak aja ipigo ya. Depan nak kada terrokok, depan nak tersuku de mana ke kedua ni makami ngana na aja. Pede pus ini sampai yang agak ada ipigo ya.
1 menit berlalu tiliaro na pikiriki sampai jangagay pigo depa nang kakuruko depa nang kakusunjo magi na keduanya na makami tina pikiriki ro sampai jangaga buli sabi nene monri masemeng bato na baca no kami lo na baca na pusa ni la ilaha illallah masemeng si binene o menre menipalana lay sembengir terpas sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakum ainakum unakum banakum bainakum bunakum tanakum tainakum tunakum. Gora manirana nakala sepas kala Bapak, Iqra 2 itu. Ya tua kena guru-guru kok. Kok demi sepak bunga naruku saja karena itu hukumnya sunat ya. Ya hadirin kita kembali. Maka dari pengulut Abdullah bin Umar. Kopole mate-mateku baja sangadi kalau kalian sudah pulang onroko keluargaku ya. Jadi mungkin ini nanti bisa kita praktek ini kalau ada yang meninggal ini keluargana onroki cinampa ya agak kipigau maka dari pangulutta Abdullah bin Umar narek kupurana mulamma onroko na madeni tawe bacanga nga tujunna uluku surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 tujunna ulunna bacakangi Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 Alif Lam Mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم waulaika humul muflihun. Ayat 1 sampai ayat 5 bacanga nga tujunna ulukku tujunna ajeku 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum tasapa mati lalana kurangi 3 ayat terakhir bacangangi kutujunna ajena. Pasanna pangulutta Abdullah bin Umar sekaligus ini menjadi dasar boleh mengaji di kuburan. Pakatu macengi ya. Katu macengi tidak boleh mengaji di kuburan. Siapa yang larang-larang begini? Islam pendatang baru. Ya, itu Islam pendatang baru tuh berasanji bid'ah, maulid bid'ah, mirajat bid'ah, termasuk naciatawe ilalana mengaji kuki buru. Tidak boleh mengaji dalam kuburan. Betul. Ilalana kuburu ya sekna ki buru waddi. Di kami lo mengaji lalang. Maka singi paham mo je. Siapa mau mengaji di dalam? Nacia mana Pak? Tidak boleh. Padahal ada dalilnya. Boleh membaca Al-Quran di kuburan. Kelebihan membaca Al-Quran di kuburan bukan cuma orang yang kita bacakan itu dapatkan pahala. Sinin nang kemakiburu di sidapena lolongan mana ngapalang. Makanya sebelum mati ki pasangi wija-wija tanah baja sangadi pole bate-bate ku kurumulam ka sidapena to mega bacangangi akurang mega milodoangangi magay alena ibacanga korang alena ilodoangang iya lolongat to apalapa sidapeka aja lalo mulam ka kuro sidapena to mega dosana dena toba na mati magay alena laigasa iya masilat to. O maselak itu. Maselak ya alena igasa hindi maselak pa mabalibolak ay igasa si. Maselak itu.
Diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal seperti ini sering dilarang-larang. Jangan kayak begitu Pak, termasuk jamuan-jamuan begini dilarang ini. Nacia maneng. Padahal Rasulullah senantiasa menganjurkan, ketika ada keluargamu yang meninggal dan kalian punya kemampuan, maka bersedekahlah atas nama almarhum. Lattu yatu. Tapi nacia mana tuh Islam pendatang baru itu? Nasawat di moko wae ko Andre de nawadi. Maka nakak peko ni ko cindolo. Nasenginon di wae na taro cindolo na. Ani kana melo minung isasamu buntali. Apalagi musim corona. Ya, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus ini menjadi dasar, maka dewe ketika kita ada keluarga yang meninggal, maka sering-seringlah bacakan Al-Quran. Ya, payah tu tahu aku mati Pak. Ya kong katau mati mesti tajamana pakiri pole kuriri sini na wija-wijang kena salai imunri. Makanya saya sering pesankan, ya kumate tawi aga parallu kipigaw idi wija-wijan na. Namorosidi pakasingi sampajata. Perbaiki salat. Dek lagi na mati tomatoy na parallu pakasingi sampajangnya patalagi mati tomatoy. Cuma kumate tomatoy na makasih sampajan na wija-wijan na imonri ko angka dosa atas salan na ricalangangi. Lapot tumati na de panadampang ang ipungalatala na tato mas sampajang anak na. Ada riwayat hadis mengatakan, meskipun ini riwayat hadisnya dhaif, ada riwayat mengatakan ya romaleka calangin yang parang ipola di pungalatala akhir huma hatta yattabiha. Papi sawi calai mana gi papi sawi calai pun kerana ate mas sampajang. Sampai kapan dihentikan siksanya Allah? Maka dia pungalatala hatta yattabiha, sampai waktu berikutnya datang. Agayasa sampai waktu berikutnya datang. Umasa pejaloroi dek dari calagang ke asara. Masa pejang asara dek dari calagang ke mengeribi. Masa pejang mengeribi dari calagang ke isya. Masa pejang isya dari calagang ke subuh. Masa pejang subuh dari calagang ke loro. Satu hari satu malam anaknya mas sempajang bebas orang tua dari siksaan kubur. Makanya sebagai orang tua, bapak-bapak sekalian, ajarkan dari dini anak-anak kita mas sempajang. Ya, pitangi masigi tapi idik lau toh. Pak cidi to lasa ye anak imiti surul lau masigi na ya masigi alena dena lau. Pakar pendidikan mengatakan 58% keberhasilan satu nasihat itu kalau disertai contoh. Tapi kalau tidak ada contoh, keberhasilannya cuma 15%. Komelo ki berhasil ini lau toh, supaya tidak terkesan di anak-anak itu, maka dedi mi anak-anak itu suruh mesigi komolo pun ditahu de. Pak purang katau anak-anak dua, ya. Anak-anak mopi tina suruh lo mesigi setiap sore. Ya setiap sore lo mesigi nak, lo mesigi alena dena lau. Angka nanang kasih di waktu manrewan ni kalas iro macuai na pudangyan rin na pasipulun ni ambo na makna na pudangyan rin na kadandi pamigay-migay mo andre bara malompo ki masiga kuto malompo dan ito lo masigi pada bapak nayan lo bapak na aga na melay walingan niya na tako na budaki makora Jadi ajarkan dari dini, dari sekarang. Ustaz, tiu parenta moje kasih inak makat demi memitumi anakku. Makanya, bapak-bapak sekalian, angkat tu napak gurang Andri Gurta di dalam kitab Hazinatul Asrar. Ya kongka tahu beta talapak burai capak na surah Ali Imran yaitu napa aja beta. Caranya gimana? Bacanya ekapitu kanang do cilina si bawa ekapitu kiri do cilina. Setiap satu kali warungi capakna surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh. Ya, kalau tu sisa baca nggak sih? Ya, barakana gak ku anana beta paja beta, anana benak paja benak. Ya, ku anak tak beta. Ya ku laki tak beta. Hah? Aku laki beta. Kakak jadi laki beta aku ya digagah. Tapi, tapi ya kung kalaki beta baca ngatoi dia namela ustaz magampak ku batin roy ura ku coba ustaz tapi nape kedua latu na talinga ya ku tiburang iwe pala tiburang iwe pala Pak Guru ke pokoknya tidak lolos itu ku tiburang iwe pala ya kada mana ibu saku cek dia pala lau ni. Nah, kota Garu kita baca nih roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh. Aduknya ke kiri ya. Aduknya ke kiri. Aduknya ke kiri. Seperti orang tawaf di Ka'bah. Aja mau lagu-lagu orang ipada nak taronange. Mana lo saku makibui pala pala gola ada meniha. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah kena makan dia pala itu. Ya ayyuhalladzina amanus makin ini pala tu ya ai jana baca biasa saja Pak masih ke kinarim Pak kaca laki itu kumakoro ya ko laki beta ya anak tabeta laki beta pura ku baca ngang ustaz tidak ada perubahan bacakan surah Al-Insyirah tujunna arona apa lama surah Al-Insyirah ibu apa lama surah Al-Insyirah agak oh ya alam nasrah padame kumarawi seret nawan ni apa lama surah Al-Insyirah apalah apalah kira kul ya ayyuhal kafirun mati ni gagah ya surah Al-Insyirah baca tekap itu setiap satu kali sampai tiupkan di dadanya itu akan melembutkan hati seseorang ya bapak ko pacecernya pandanaknya makun raya Pak bacangan itu ya aja nata cari nenek bacangan Pak ya ya ko pandanaknya bacangan itu akan melembutkan hati itu ya melembutkan hati itu ya ko beta makun raya Jadi kumakun rewet apa age gorangi ya ko mamma lada ni tinro na pura ni pangajari na de na melo mainga pure warudo ciri na de na mainga pure sarpungaro na de na melo mainga ko mamma ni tinro na kuan niwi ala ni sujadat talab baik ku sidap pena sampajang hajja si tarima nga si bapung Allah Ta'ala kadau buang mangingina pangajari mangingin apa ngajari puas si dibicara ku saplo talu alena puas ya kumani puas cauna ya sedih pengajari ya ku timaker puas dena melo mainga puas ngalabawan ni ale si Pak Jana masuk na hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya insyaallah coba ini amalkan ibu sekalian amalkan ini ya amalkan ini apa-apa ya ku beta ya anak insyaallah paja beta makanya salah satu faktor utama juga na beta itu keturunan ya sabak watunna mengilau bapak na dia paja kita sampeang ya kanilaken na bada pila kana magasi demi takimatako mi gabutin nang itu matako kimatakati madape opana na nalapas sa inonro o beta ya tu Bataya tu aja memang nana deh, bataya tu,
Ya, pada itu kong kanana mak bali-bali. Ya, waktu na melo yala ko ambo na mak bali-bali ndo na ada mo pananon raya tu mak bali-bali itu matu. Ya, ya ko si tetangga-tangga ni anak tero makat dokat der mak bali-bali tingerang-ngerang gare dulu kada oh ti sampai tungang ngap kaje biasa waktu na ya. Diri ni dimuliakan Allah. Satu lagi saya ajarkan, Dew Pak Guru ki utambai acata. Ya redi makun raya kutuman nasu supaya ia ro nasu tasinin manrai mereka beriman ke Allah, mereka takut kepada Allah. Mana caranya? Malaki aga bahasa pinran nak ola. Litere ya. Malaki litere sebelut pertama kuringe sebelut pertama rikatuange bakoroe bacakan dulu surah Al-Quraisy ya, makanya aja neta masih seka lo manasu aja nang kepilak kita napa kimi lo manasu makola ki malitere ki bacakan dulu surah Al-Quraisy. Perhatikan caranya ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak hadir istrinya tolong ajarkan ini kalau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ini beras ditumpah ke baskom ke panci? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amah. Ya, asal tabacai atau amahum, tumpahkan beras itu ke panci, tumpahkan beras itu ke baskom tempat mencucinya beras ini. Kasiaga ki makola, kasiko toro ibacana surah Al-Quraisy. Tapahan nih? Ya? Tapahan nih? Magi bebo, oke, tapahan nih? Pada tapahan ulangi pemang. Ulangi. Makola ki. Taruh ni ko yan nabawa tabawa lisiya to na. Makola ki aja na langsung tapaling yero barra engkeri ola tari bar eri katuange ri oringe. Bacangan ijolo surah Al-Quraisy. Ya. Ya kuna rapi ni tabaca atau amahum, tumpahkan beras itu ke panci atau ke baskom. Kasiaga ki makola, kasiko toro ki bacanga surah Al-Quraisy. Tapahan nih? Lanjut. Ko ibisaiwi, aduknya ke kiri, baca ayat ini. Ya, baca ayat ini. Ya kota baca yewe ayat eri waktu taman nasu nigi manre nasu takongkala sana Allah angkat penyakitnya. Ya, diadu ke kiri, laisa laha min dunillahi kashifa. Apa ini? Rekam. Ya, apa ya kumakon itu muru mulai ni lobe. Ya apalah si lolona ya lupai baja. Ya diaduknya ke kiri, laisa laha min dunillahi kashifa. Kalau seperti ini cara memasaknya ibu-ibu, insyaallah siapapun makan masakan kita, insyaallah amanahum, mereka beriman, mereka amanah, dan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini satu, ya. Siddi yakumate tomatoe pakasingi sampajatta idi wiji-wijan. Yang kedua, puraki mas sempajang, luangkan waktu barang 5 menit. 5 momen nek, bacakan 4 surah minimal 1 ayat. 4 surah 1 ayat. 4 surahnya apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 1 ayatnya apa? Ayatul Kursi. Ko tapala ayatul kursi. Pada tapala ayatul kursi alawan ni kursi na tatudagi.
bacangi ayatul kursi. Kenapa mesti dibacakan ayatul kursi? Angka pataro hadisan dan Nabi taman qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam tato'ahumun naru. Nigi baca ayatul kursi tungka purana mas sempajang lam tato'ahumun naru purade na nagisi api neraka. Makanya bapak-bapak ibu sekalian, si seka takubur ki mas sempajang, yang lain boleh ditinggalkan, bisa dibaca dalam perjalanan. Ayatul kursi jangan sampai lupa. Aja tak lupa baca ayatul kursi. Koma seka ki baca yolo ayatul kursi napa masuk. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bisa dibaca dalam perjalanan. Ayatul kursi jangan sampai lupa. Kona bacanya ni tomatanna, insyaallah tomatonna na pabele tui pungala tala pole ripa calaku buruk termasuk api dalam neraka. Bacaan ini kurang. Kasih rumah kutana jadi latu rostas. Latu. Aku tuh jalan memasa Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Purakana tanete koro. Ya rostas ko mati tine bacaan Fatihah latu ro maka daka latu. Maka damaniha magiti sangi latu. Maka daka mati. Ya mana na tomakutana pacapu-capu bicuh. Pacapu-capu bicu mana tu basananya makutana isang itu latu pa makuru kia guru ko guru ta ya to na ya pak guruang nasa peleke girisa guru ta kapala ko guru na capu bicu ko tu melo muat kutana pale ko guru na ko de mata pa latu ko bacangan kita we Fatihah mati na jolo bacangan ko Fatihah ko de na latu lisu ko pe mamapo pa nulenale kurina lampu merah ko polewali. Nah, saya tidak masuk akal itu, makanya jangan pakai dalil akal. Bacaan ini kurang. Sekaligus ini jadi pelajaran Pak aja lalu tamate sangadinna angkaki salewi yewija macam baca Quran. Kalau bisa jadikan penghafal Al-Quran kenapa tidak? Pak Guru ya nata, tapi kudega kesempatan Pak Guru ya nata. Alhamdulillah di Kabupaten Pinrang ini masih banyak qari-qariah. TV koro, TV na Pak Guru ngakiana, tetapi isal ngalemo pintar-pintar berterima kasih ya apa riolo tu guru mengaji dek na pada guru mengaji maku kuai riolo ang kamu bayasa macerak baca dek dengarang dek riolo kaya macerak baca saya kelas 1 SD tahun 91. Saya kelas 1 SD, saya masuk SD tahun 85, tamat SD tahun 91. Antara 85 sampai 91 ku mengaji. Ya kau tambah siapa laku ulangi, tapi rolong kaya sama cara baca. Ya rasanya macera baca, igere semanu guruta. Ya, melo kata mengaji, igere semanu guruku. Mele baca saya kulu, igere semanu guruta. Rolo saya kulu ku dene igere semanu, macam saya putui. Mele baca baraatun surat toba igere semanu guruta. Mele baca subhana igere semanu guruta. Mele baca surayasi igere semanu guruta. Mele baca tabaraka igere semanu guruta. Mele baca ikra dene baca ikra ko dene pakara banue. Pitu manu igere riolo napa kita mengaji. Makanya guru-guru mengaji riolo macomo mana. Seseki mandre mano. Apa guru mengaji maku kasih rata-rata badoko. Ka guru mengaji kowe. Ka guru mengaji kowe melo ka sampai badoko kowe. Jaran di mandre pasti seles itu nangis Islam pada tak baru gore-gore. Macera baca bidaa, macera baca musyrik. Agar apa gore guru mengaji nasan. Pak kemaja 20 musyulang. Talu pula lah terapi tumpulan menunggak. Rasa ni guru mengaji. Pintar-pintarlah berterima kasih sesuai dengan keadaan kita. Agak terjamai di pagalunga ustaz. Salapur ko mapasang kisikaru guruna. Iko agak jama pabalutalo ka sirak guruna iko. Setiap tanggal muda sirak guruna iko. Kopi tu pulo na guruna pak balutalo mana?
Oh, itu pulau rak wadi diangkat telok. Sejahtera. Sejahtera. Yang ingin saya sampaikan isal senjaleta supaya sejahtera ye. Pada batu itu kasih imang itu. Ya, perbaiki ya dua he. Pakanjaki dua he. Ya, apa kupole merejin na kupole pajapajana mereji pasilena. Guru mengaji na imang. Para kaiwi. Kenapa? Karena bukan jabatan politik. Daripada ku presiden mati wani, wadi gisil lebaya. Gubernur mati wani, wadi gisil lebaya. Bupati mati wani, wadi gisil lebaya. Camat mati, wadi gisil lebaya. Kepala desa, lepa na mati, nami kami lo seling. Kepala aku mati. Tapi imang, rajipa aja tamaka na mati. Terlambat bawa tama imangnya masigi si soro-soro mana tawe. Masa mana masih degagi pa ini mereka yang di mereka masa mana lo kumirin na masigi mamicu. Iris sama to maka ada spekulasi tu. Watan aku degagi imang. Makanya perbaiki kesejahteraannya. Ya kalau mah berasanji pompa-pompa yang pelok na aja nanti masilir yang itu dibicu tuh ya mana aja biasa masilir bicu memang pada sedih ku baca ika siapa tuh rupu sallallahu ala Muhammad mak bici besar bapak na kagak dibicu bapak na weh yang kali ngapa aja sakitnya tuh di sini ya. Ayang kalingay. Angka bali bola aku kutan rutelo mati ni kasi. Mati ni. Yaro bali bola aku ya sawa sino. Itu ya sa sino ko eh. Ha? Apura kali su kampung Mati ni. Na cerita nga kadaway na ang kamananang ka nuli ka tema baca ko capa na kampung kajajimaga diwa. Kade rotu kumilo mak baca maka dewa mu benena. Bapak na oli bawa ni jela Saida nagandek ko. Itu ya salah Saida ko Tanah ini kung kaya salah Saida tanah ini la Saida ero pangoje. Maka de benena mana bapak na oli bawa ni la Saida nagandek ko charter ni. Na telepon Saida tenro ko monrombo na sangkaka ko kandangi wa malurat mata jalurak kada dega mo melo gande nga lo capa na kampung wa baca u charter ko 10,000 akala Saida coco ni wa manres satoni si bawah o jaji to akala na Saida napikiri kito 3 rona napikiri kito coco ni wa si ganda ni ro wasino si bawah la Saida latu ko capa na kampungnya kalepa-lepa makwa atau rapasidak kasih agak di sana 5,000 rupiah mana wanawan di wasino kada mati tagoro kaya tagoro kaya 10 aja sabu cartera adalah Saida na 5,000 aja pasti dak kaleng deh nagaga pada tagoro lupa kaya ang katomi hakalan na ruasino apa naman na tumatawa din na kanasarang apisong balsam na mon rito man ito makada balsam yapo tumatero la kada apisong din na kanasarang apisong napole akalang napudangi rapuna na bola kada na din na chocho ibaca kowe kamasam kowe pa din na kanino tumatemo bulo kang imatu aga palegor rangiwa kada ala kowe cake ko bempay na mutiwi mas super ikacay tamana pun na bola nalana pisona na sabi matana mapase onro pase na masue matana pas masue matana ke punana bola magi wasino na terye wasino magi mo terri wasino na sawembo tanaya terri mita terri tapi tanaya terri ni ka pala terri wa ka wariala mo misinya wana na magi misilada nyawana mutaro na magay wa na misi nyawana misilada nyawana mitay pasidak kamu na de
nagana na bagay bahaging kanihiwe matanahi kayo matanahi. Kaya to kaya tahu ya pak aku to mati rampit apa masela je tama mana sele masih buja cela. Oh tak sele si lolona. Tasile na buja cela mi cawa-cawa ni ruasino. Emai te mi cawa-cawa kada aja masalah paham bo. Tanaya mi cawa. To mati mu mi cawa marium mi te pasidat kamu. Benne lalo kan nei dua macam laku nulle lupa butaro. Jadi apa pesan yang ingin saya sampaikan di masalah ini? Idi membiasa yo lima baca aja lalu tak lupai episode. Apa angka waktu tiwat dingi pagi atau episode itu pesannya. Aku muruntu niar makai seke apa itu aja. Meto vita ya tahu sesa ya pokoknya pinrang alhamdulillah malabu manang ya batong ka mode ki gaga upo to lillahi ta'ala biasa upo kupulman maka dae yo komelo ko mapata siya lo kumita tawe ko pinrang ya pa ko pon mapa pa ketua ko pon makumata siya kilo 10 kajun na tahu. Mo ini meloto di matindro na ta. Ta 10, 5, 20. Ya saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Alhamdulillah pindah ini Tapi tawi taja rosisa tawi ko persoalan akhirat dibanding persoalan lino. Oi mega tahu maseke. Ya. Ya ko persoalan lino banyak orang yang berhamburan uang dibanding persoalan akhirat. Miki mite seketa. Mulai ki artis boleh Jakarta isuruh makelo siage wajarangi 100 juta 150 juta ya ijampu mesti itu kanja apa ya Alphard pa Fortuner pa Pajero pa ko auto bansanano to ku expander ai masiri ki jampu itu lino ya tapi akhirat yoli pa imam baca Buramoro kira-kira ilurang Alphard tabi Pak Imam. Biasa mati litini bang denangka. Agak paling biasa jampukan ya paling Honda Riolo kalasona ba denoni. Ya rose saya mo ni mana kung kelalo paruka-ruka. Nala deh cuma lolo menemungi mata ya kota runtuto di ima pamese ke papusuang igande bosi honri de to nagagas tangkekin na tima pakuto ni jene o bosi timaka ni pa ima mabela mo paga robot meloyon de baca mabela mo paga Micawe ini wa padahal 3 kilo. La ilaha illallah. Latu korean rema baca ai degaga dipurna seler na pulay. Ya lesi doko ang kalisa na manu kotena ulun na pandina. Melo si lisu tadela lo si sandalana. Oh degaga maka lengkaplah penderitaannya. Penganiayaan. persoalan akhirat ini lo doang kisah lama roh tuh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah 10 kita lanjut sedikit ya kau mati tomatoy pakasingi sampai jatah. Yang kedua ya baca ngangi kurang minimal 5 menit kupura kimas sepaja. Yang ketiga sering-seringlah ziarahi kuburannya. Ziarah kubur itu sunnahnya Senin sore, Kamis sore, Jumat pagi sebelum jam 9. Saya mau mencontoh Rasulullah Ustaz. Boleh. Rasulullah kapan ziarah kuburnya? Nanti setelah sholat tengah malam. Tapi siaga nulle kira-kira si tengah na telu subuh. Jadi kom kamelo pada Nabi talau ni masyarakat kubur si tengah na telu subuh. Komelo lada pada Nabi tah. Ya bapak-bapak ibu yang sudah pernah ke tanah suci atau itu kuburan di belakangnya Madinah Masjid Nabawi
Pakuburan baki. Warapi masa paja Sunda tengah bani Nabi tanapa masuk tu. Ya. Jadi kalau ada yang mencontoh ya silakan si tengah natalusu. Ya. Pergi ziarah kubur ibu-ibu tolong tutup aurat, jilbab ki. Degaga jilbab, bos sempajang. Degaga bos sempajang dulu perempuan-perempuan dulu pakai sarung. Lipat na pakai na sampo-sampo nguluna. Degaga bawa, degaga bos sempaja, degaga jilbata, degaga lipata, saparra kasoro etala. Degaga saparra kasoro sa bija seming sisang, masa buka aurat sampai dikubur. Sampai di kuburan upayakan beri salam ke semua yang berkubur di situ. Assalamualaikum ya ahlal kubur minimal atau darah kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Dewa apalah ustaz karbani assalamualaikum ya ahlal kubur. Kode apalah karbani assalamualaikum. Meloki malampe ustaz tapi deki apalah itu ke cara lain angka. Onronita tongkoro. Ya nang katolo masyarakat kubur na baca assalamualaikum ya ahlal kubur darah kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun akadani opuang ya makuturu na baca gitu. Copy paste nih toh. Jadi jemaah yang ada di melo makan dapasah. Masuk area pekuburan jangan injak kuburannya orang. Masuk area pekuburan jangan duduki kuburannya orang. Biasa apa kalau malam tomat makanya tuh dan aku malah nalas baki buru na tahu ya maka ada tukunana kurang ajar apa ya setan asba itu bos. Sengaja menginjak kuburannya orang, sengaja duduki kuburannya orang nanti di hari kemudian diinjakkan di bara api, didudukkan di bara api. Tuh. Ya. Jadi kalau bisa tak usahlah, ya. Masuk area pekuburan buka alas kaki. Buka alas kaki. Sunnahnya buka alas kaki ko mapacingi giburu. Kalau dikhawatirkan kaki terluka karena banyak pecahan tehen atau banyak batu-batuan boleh pakai alas kaki. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, angka main renala putumate selesaikan dulu baru bagi hartanya. Nigi mate na masalah inrang nade gaga pa di mondrin ng pajarannya maka dia diikat dari tali api neraka kemudian dicambuk terus menerus gang kalepan na inrang na agala mace arisang pura mendarisan dan ini gaga muba baca laku buru tu selesaikan dulu utangnya baru harta yang disisa itulah pakasingin de bagena aja tamasasa gara-gara warampara na salito motoy. Ni ka makasih bagay ko mati mana nito motoy idito na masila surang. Ko badit tumi mo maaf aja na tamatte. Toga nga ye. Ya ko manit tumi aja na pasanir na masila surang bagay melotogi kiru bagay na melotogi siya su bagay na elelona. Kenapa saya katakan begini? Sering masuk di kantor kami yang begini-begini nih. Ya. Sering masuk di kantor urusan agama na susai ni Pak Desa, na susai ni Pak Lurah, sampai di kecamatan na susai mana. Ya, makarakara ni ro, padahal iya ro na pakai makarakara capu manam betu iya ro agak ro na pakai makarakara. Pakasigi bagina. Menjadi pelajaran buat kita juga ini yang banyak hartanya. Sebelum mati ki pakasigi memang di bagina na pagi mati. 5 anak tapatudan ni. Na matuana. Deku melo ko pole matematiko na masasa ke mon ritudan na. Iko 50 hekto galo ngala sertifikat na. Tahu sogi? Tahu sogi kelas. Iko pangimpat tawa mo na alato ni 50 hekto pangimpang ala sertifikat. Iko na makunray ko ala bola tawa mo na 24 tingka alato ni sertifikat. Tahu sogi. Aya sa tahu sogi. Iko oto tawa mo na 2 losi oto. Lebih kabina 2 losi. Oh ring. Ala na. Iko na na aku tili mapakere-kere. Ala to di tawa mo na iko talo sa peda.
kalolongan nga talo sa beda di kabaratan ni kasuro ko mapakire-kereng. Ya? Pura mana ibage-bage warang parangnya. Na angka mapakire-kereng boleh hukumnya diambil kembali. Sita ini negeri. Bisa. Angka kalolo mapisari nabi ya Rasulullah. Pura ka naweri ka Roma mo kupata puluari. Nanale pemang. Maka nabi tamagi nanale pemang na samache kuya. Upakire-kire ni maka de nabi antawama luka di abika. Sesungguhnya engkau dengan harta itu adalah miliknya bapamu. Jadi komelo nala-nala sih. Ya. Jadi itu dia miliknya orang tua mah biasa ka maka dah. Begitu dimilikinya itu anak dari orang tua, ya kongka atau matua papelo lada nangka waktu na melo mapelo na digagadina na liap pelo sa pabawan ni anak ta kami na mapakire-kerenge patame pagadayang aja buta musti. Pesan dari ako ro. Pag melo pagadaya tarimay. Kada pagadaya ikut lagi ambo na de mulai maturo anak mo palagi di ko. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menutup pertemuan kita pada kesempatan ini. Maka dewe alena tumatot takasi almarhum senantiasa menunggu kiriman pahala dari kita yang masih hidup ini. Payatu tomatoai sininna tomatewe ko ilo doang minimal 2 rupa per ilo doang. Namorosidi ilawiri pungalatala sinin na decenna na tarimay pungalatala. Apa mo mega decenna kude na tarimay pungalatala sila datoy salama. Yang kedua ilawiri pungalatala barakwam mangisinin na dosa atas salan na dan pengemanangi pungalatala. Mo mega decenna ko mega tuy dosana sila datoy salama. Makanya ini 2 kita minta. Mintakan kepada orang yang mati. Dan kesimpulan yang kedua, pada milumana kita mati. Apa yang dialami oleh orang tua kita ini, semuanya pasti akan kita alami. Tanya diri masing-masing. Aga tapas sadia ngeleta melo akhirat. Kanya ni kesampajata. Kode pa na makanya sampajata pakasingi. Nabita pura na pau. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Sininna ummaku tamamana ngilalanda suruga sangadinna ummaku de namelo. Kasahaba makutana mayyaba ya Rasulullah. Angkaga ummamu de namelo tama suruga isuruna la taala. Maka de nabita man ata'ani fa dakhalal jannah. Nigi macuri ka yana tu ummaku tama suruga tu. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang mendurhaiku, maka itulah umatku yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Nabi ta mas sempajan 5 waktu, mesti umatna mas sempajan 5 waktu topa. Ko Nabi ta mas sempajan 5 waktu, nangka umatna mas sempajan 3 pa waktu. Ya natu umat de namiro ta surga. Nabi ta mas sempajan 5 waktu, kongka umatna sisa misi minggu. Ya natu umatna Nabi ta tu de namiro ta surga. Nabi ta kora malangi tuliman resubu kongka umat na man resubu kora malangi yana tu umat na de na melo tama suruga yatu silenga tu man resubu na man resubu. Nabi ta mapesusak ke ya ko angka umat na mapiara seke pada tu sakka seke okina bacana milay yana tu umat na Nabi ta de na melo tama na suruga pamasina pengalatan. Sekira inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan alina atau malabita almarhum sinin naro amalak madicina na tarima lampui pungala ta'ala. Na palicu-licu tuy makuto parosinin na dosa tasalan na. Dan napudo na dampangangi pungala ta'ala. Na pancaji wikuritu kiburu na raudatun miryadil jannah. Taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk tomatotta alena almarhum Haji Ulaus wala diniyah salaruhi Al-Fatihah. Iya kena.
Suratul ladzina an'amta alaihim. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.